ass on fire. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, I like your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, I like your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Move, girl. See on mingi puhas puiagi lihtsalt läheb. Maitseb hästi. Hinda 9-10. Hinda 9-10. Heidet ei ole midagi. Ja siis on ülihuvitav, kas need kiired nood otse pakest. On fire. Tulge lähemale, vaadake lähedalt siis meete. Ma pole ikka näinud. Ei. Ma lihtsalt vaatan seda ja ma ei näe. Siin on midagi valeks. Esimene asi, mida sa näed. Arbuusid. Okei, aga mis teine asi on? Melonid. Aga mis kolmas asi? Pannkook. No vaata seda pannkooki siis. Kuidas siis töö siin näeb otsa? Gert nägi seda Mardi mingi pannkooki ja siis ta lihtsalt hammustas seda. Siis ta jättis seda lihtsalt nii sallas jääma. Jaa, nagu mõtlevad. Kui sa hommikuks seal ei ole. Mida sa tegid? Hammus suust tükk. Hammusta siit. Näed, siit saab hammustada. Pooli hammus. Nüüd pane see sinna. Jookse. Miks sa tegid? Sul on üks amps sees, on meil ikka. Aga miks see soppsiga on? Город мой хардбас, пиво, семки и на бас. Весь район боится нас. Опа, пидорас, рушит город мой хардбас. Пиво, семки и на бас. Весь район боится нас.
на раз. Рушит город мой хардбас. Пиво, семки и на бас. Весь район боится нас.